kalau karbi konten ko along la Rongbir Hansi ko menit karbi along reporter teman ki putap musim ki parentot la soputhak sinili sini sini ada ini lo alam thai bang la puelo alam li ini bak reporter pen ko kini ji ton je du ko kita hala phan jong desi kaddo kowe karbi along reporter am ke थे मान में मैट्रिक फेल बीए फेल लेकिन थांगा डिप्लोमा में जर्नलिज्म ता कुछ से आलम निकली सिला सो पुथा नीली की पुली आलम थी के लपो हेलो ले कार्बेंग लोंग रिपोर्टर अतुन कातु कोवे मास कम्युनिकेशन लहाय डिप्लोमा अवेदे तहा इसा के मैट्रिक फेल तहा सीता अलंग लितुम हेदी ला media pan a contribution thepi athe hu inglong atop anu lahai dam si news collect dam di wanji lan kichi paduk jo lapen karbenglong reporter atu social media long non print media long non alang liat tum a contribution thepi athera pan awareness lahai wan pipi ko nasi nil pudami je karbenglong a reporter atu an ke dasemet ke kimi sendia phansi ke klem tangte alangli diploma do opulo pitali do opulo tangte alangli karbiara phan karbiade phan kupilo contribution do alangli kitab epak bak to loma alangli isibak newspaper paklang loma isibak newspaper long print media long alangli reporting kori loma thangta be lasi alang lihat contribution ke karbi society bangke zero a big zero nil lasona menit si karbenglong la kici paduk reporter depan ti top ti pusi ke ni tu arjude cicak ce lapen sodak pen dinamik non langdaming na karbenglong along ke karbi tum journalism manat laki bangpik lo karbi Abirta ke klangcing ke 1904 alam lo. Sinon an ke 111 years back lo. Sa lasong bong kupipia newspaper kupipia magazine no ke klang. Langdang pulutang te ku birta pencing lok non an. Uwi kimi to ho pirthe kimi luti chari monjir lai birta la sai klang lo la pen apian ke Hills Times, Hills Emissary la pen Hills Express ke non apian ke Dainik प्रतिवेदन, Arling Daily, Cheka, Solando, Lapson Heri, paper newspaper tak lang pilo. Lahai newspaper along ke claim reporter atum an ke cipadu pixi lahai ke claim lo. Khala suruh ke isiapon ke newspaper ke paklang heri supi. Akhirnya suruh ke mobile tabe, social media masih abe. Muni tum newspaper long reporter tum ta fake si nang lulu itha ke pasal long si news ta nang lulu dulu tanon alang lila Rongbir Hansi komunit bang ke hem to joy si hem along pen si soket alang contribution pilonte ni tunge cepadu pipilo alang ni pilo cepadu thangta we asini li pudam ji je ke tek set ke set tum je ni lan di ko ma long lo ni tek pilo ko ma ta chikam fe lalang ke tek naya bang lo lamang kilu naya bang lo asi fil dam de pin pen cepadu de pin pen news akam klem le pin pen hem top lun bang ke la somni thang contribution we non langda mang karbeng long ke longkam teron kalida longkam teron alang li lamet guru haitik lo alang li more than 41 books lan total ronggong terang alang li Padmashri award ke long bang lo Dhoneshwarenti Padmashri award ke long bang lo Sikari Isu international award ke long bang lo Dr. Dharam Singh Terong alang lita university pen honorary doctorate degree ke long bang lo tela ana muni ke tek amuni ke on te alang litum ke mass media laso diploma dulu abi mati sta abi sitame alang li tum ana contribution pilo ala Rongbir Hansi bo bang thang chuk dulu alang contribution thang ta wi mudi do alang li tum si contribution omuna la metric fail BA fail la tum si omuna lo
sudah sampai alang lagi lah anak degree gongpen pilo lagi tu thang ali abi lah sini pudam ji halap huapi hai nalu suni ko ke dapo ke pati